Eibarko udaletxeak Toribio Etxebarria sarien 35. edizioaren aurkezpena hartu du joan den ostegunean. Toribio Etxebarria sariak ekintzailetza berritzailearen Euskadi sariak erreferente dira Euskadin ekintzailetza berritzailearen babesean. Jon Iraola Eibarko alkateak, Vanessa Hortaz ekonomia garapen, enplegu eta berrikuntzako zinegotziak eta Laura Espin Big Gipuzkoako proiektuen zuzendariak parte hartu zuten aurkezpenean. Eibarko udalak eta Big Gipuzkoak bultzatuak Toribio Etxebarria sariek Euskadiko ekintzaileen lana aitortzen dute eta izaera zientifiko teknologiko nabarmena duten enpresa proiektuen hasiera eta sendotzea babesten dute. Ez da lehiaketa bat soilik, baizik eta ikur bat gure ingurua leku lehiakorragoa, aurreratuagoa eta oparoagoa bihurtzen laguntzen dutena. Ahalegina, etorkizuneko ikuspegia eta gaitasun eraldatzailea islatzen dituena. Edizio honetako berrikuntza nagusia Eibarko enpresa Made in Eibar kategoria da, aurreko Eibarko udalaren sari bereziak ordezkatzen dituena. Eskudiruaz gain, sari honek 10.000 eurora arteko bonu teknologikoa eskaintzen du ere, produktu, prototipo eta patenteen garapenerako, teknikerrekin edo berretea sareko beste zentro teknologikoekin lankidetzan. Pues dentro de lo que es la parte de los premios Toribio, bueno, pues consideramos que es importante impulsar el que se queden en Eibar. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un apartado que antes denominábamos empresa ibarresa y ahora hemos pasado a denominar Made in Eibar, el premio Made in Eibar. Un poco enlazándolo también pues con esa parte de identidad, ¿no? que nos une tanto a, bueno, pues a la figura de Toribio Etxebarria como a la empresa ibarresa, ¿no? a la tradición que tenemos industrial. Por lo tanto, bueno, pues este premio y llamarlo así consideramos que puede ser también un impulso para atraer bueno, pues emprendedores que no siendo de Eibar quieran apostar por radicarse aquí y tener todo el apoyo y todos los recursos que le podemos ofrecer tanto desde el Ayuntamiento como desde las instituciones, desde BIC, en colaboración pues eso, con Gobierno Vasco, Diputación, etc. Eibarko enpresa Made in Eibar sariaren helburua industria aurreratua, esportek edo trantsizio ekologikoa bezalako alorretan ekimen berritzaile eta zientifiko teknologikoak bultzatzea da. Saria jasotzeko, enpresek Eibarren izan behar dute egoitza, edo gehienez urtebeteko epean hirian kokatzeko konpromisoa hartu. 35. edizio honetan, Toribio Etxebarria sarien diru kopurua handitu da, eta sari bakoitzeko 12.000 eurokoa izango da. 3 kategoriatan banatuko dira, startupak eta enpresa ekimenak, enpresa berritzailea aurreko edizioetako nazioartekotze saria hartzen duena, eta Eibarko enpresa Made in Eibar. Diru laguntzaz gain, ekimen irabazleek finantziaketa, aholkularitza eta prestakuntza programetan parte hartzeko aukera izango dute, funtseskoak baitira, beren garapena, lehiakortasuna eta nazioarteko proiekzioa bultzatzeko. Sabéis que llevamos muchos años apostando por el emprendimiento y la innovación, emprendimiento de perfil tecnológico. Y estos últimos años lo que hemos intensificado de alguna manera, muy ligado también a lo que en un momento estaba diciendo yo, la importancia de ir generando, avanzando en nuevos sectores industriales que generen valor añadido a nuestro entorno, hemos ido avanzando en lo que se llaman las Deep Tech, que probablemente todos habéis oído, o lo que son las tecnologías profundas, es decir, proyectos y startups que nacen de entornos normalmente científico-tecnológicos o industriales con tecnologías muy disruptivas que lo que pretenden es dar respuesta a unos retos desde sociales, ambientales, industriales, diríamos, muy importantes o de alto impacto. Hautagaitzak aurkezteko epea urriaren 9an amaituko da. Oinarri eta baldintza guztiak webgune ofizialean kontsulta daitezke, toribioetxebarria.com helbidean. 35 ediziorekin Toribio Etxebarria sariak Euskadiko ekintzailetza berritzailearen aitorpen garrantzitsuenetakoa dira, berrikuntza teknologikoan eta nazioarteko proiekzioan arreta berezia jarriz.